date 24/9/2025 newspaper analysis sama ko sa ko 24/09/2025 sida headline da usi headline da lai se ko ni ha ma pau da 9 electrical aspirant pound Kolkata suburban sida hai se ko gi electrical toraga Kolkata da si flat thoi ko adu flat thok da mai wara kan ni mapan mai chinga si adu ki matang da ni ko adu mai ching se usi ki 247 hai ta ni ko 247 se koina 247 millimeter per hour ni ko city received for over 24 hours adi si cloud burst na malay cloud burst kan ko cloud burst hai ta ni koina cloud burst hai ta ni mama sa ina sa ma se 100 millimeter per hour ko pung amagi manung da 100 millimeter tara dui tara ni cloud burst ko ni wa dong ngara ko ta ta ri se 97 around the line tai ko aduna ngarang gi tu cloud burst ko cloud burst ka ti am nakna ri ko aduna pathok re atopa paw ma da koi India China primary funders of Russia war tram na hai se United Nations General Assembly gi mifam 82 mifam jikan ta ri ko sida India ka China ka se mana barasi ri kai no di Russia gi war to was da kwai maru ba thogang lo ri se India ka China ka kwai maru ba paisa pi Donald Trump ki claim man se yam kana to ko claim yam to next space term yang se hundreds hospitalized after consuming adulterated flour city kasu adulteration ki city pauni kasu important oi de atopa important oi ba paw yang se page number 3 da su important oi ba paw yaw de political paw na me page number 4 da shisu kain important oi yaw de page number 4 da page number 4 da important oi yaw de page number 5 ko page number 5 da paw ma yaw criminal pass alone cannot be ground to deny bail ha ko Supreme Court na ha si si ma yang si Supreme Court na si da da hari to kai na kan da page number 5 ki se ko da hari se kai na kan da ko right to bail si ki matang na ni ko ma yam na adi kana to right to bail is kai no hana sang hapit aram gi ko right to bail bail abdi kai no ko gi paisa pi raga ko gi court gi ko gi je paisa bail bond na pi bail bond hai paisa ni ko paisa de pi raga ko gi prosecution or kana to dingai mamang da mara le hai la so de mamang da ma se hajan ba detention to bodagi thok ko ni ko court ki through dagi adu do bail ko madu gi right to bail se karam article makha le ha kan article number 21 ni makha da le ko article number 21 ado bail se makhal kya su ge bail se kamaina pi dino ha ra ke ko bail se koina bail grant se koina kari ai grant ani sok ani ko le ko crime ma any crime se ka do ba bail su da lo ya ba ha ma ko bail level ha ko adu ka bail lo ya da ba ha ma ko khai do maming gi wani ko ani ma ka dum bail lo di ya do ni bail lo meaning ka ni bail apply to ba di ani ma ta dum ya do ni apply to pi ba to su sure si da di ka do ba si da di bail su sure na sure pi da ba ni ko pi da su ya ma ya ro si da di bail se pi ba ya pi da ba ya court ki matung ile ai sa ko ani ji difference si sina section 482 ko BNS ki makha da le si section 482 BNS ki makha da le BNS ki si sina section 480 BNS की makha da le तो bail level की crime से सी की bail level है सी की मागी crime से कहीं मारा कांदा याना को soft crime दो है भाई याना नि फामी कोन के ओइरा मागी ओइरा दुगुंबा crime दो है सी सिना करम बागी crime दो है कांदा कोई crime से तौर मतुंग द पाई punishment 3 years or more ओइरा आदि मागी punishment से like rape तौर बगुंबा ओइरा or नि हालो murder की case को ओइरा अदि तारे कदी 3 or more years से दो imprisonment तौर नि दना adugi adumain to ba imprisonment do adu bagi di non bailable oi ba habidi bail se lok pi ba yai ko bail se pi ba yai non bailable crime oi ko aduga ani se hadi bail na tada non bailable ne habse kamra police amana ka do gara kanda police amana ko ye within 14 days ke manung da police officer amana ko ye police na ko ye kaya ni inquiry ma to ba ne ko inquiry police inquiry to determine whether bailable or non-bailable
ko ado karigomba adi asise puthokpa ngamdra 14 days kimana puthokpa ngamdra ado taragadi bellable adu moire ko bell adu pigrani aduga 14 days to ko kana nan bellable ne haira haibadi crime do bell loba je yani amang tawre hai taragadi nupadana bell thaba yai ko adugi section lai ko 482 ya to section yana lai form ka lai ko form number yana sabe lage no oibni form number sabe lauraga mana bell non bellable crime tawraga su ma bell loba ya di haraga na bell thaba yai madugi right to boy ko kani ko har kan haidi non bellable ore ma rare case senare kuran bagi case senare general evidence kala su phange ko adu da ma je bail apply to bodi ya da bra har da ya ya bail apply to by this is a right to bail ma khada sigi right to bail ma takta le right to bail ko right to bail ki matung ma je bail apply to bodi ya can apply bail ko pi da bodi kana da depend to har kan da ko gi kanogi court ki discretion ki ma discretion habati ko na mana khanjabado court ki discretion ki makhada le court ki discretion se kari kari hadi magi crime da yam serious oire ko ni halubado su pura ni do kai actor kanogi tawbudagi crime da yam serious oire ba crime oire ko adigi offense story report to hadi mi man halu the doctor gumma natraga yamna phada hadi afaba mi gumba asoba mi gumba oire offense ki gravity ko aduga kai hani evidence magi mamang the evidence ekta pai gai le ra machine je ekta crime tawbagi senari kan khalda ko aduga mana tawi thok to number of offense ko yama mi me am da tawra adu taragadi ko ko na court adi discretion court ki discretion as court na bail pi da bi but tawadabu seriousness ya wa adi bail pi aro ya the offense gravity am ya wa ta adi bail pi aro evidence ya phang ta adi bail pi aro number of offense ya ta adi bail pi aro adu ni ko haning sa haidi non bailable na lai ta ra su bail apply to bodi ani ma to yani bailable ki bail su pi da ya ro ko non bailable ki bail haidi non bailable ki bail se pirak ta ba go ya court na decide to bani ba do court na ko aduna meaning se kaino har kan sig na ta kri kaino right to bail have se right to bail have ke magi features I type of features of right to bail masigi bail ni right to bail ni features se kaino har kan da koina bail have se kaino bail hai se bail can be withheld have the p da vida thambadi yaro ko withheld as punishment ne no pa se rape tawre masi se bail p da vida thamma masi no pa se crime tawre crime de punishment na bail pi gum se hak ya de or right to bail gum khada aduga kai doga har kan da masik mai mamang de evidence su king phangraba presume innocent mai ki mai of the innocent ma se evidence phangra ta ra ga innocent adu boy until proven guilty ko habadi ma se mara le re hai di ma se ka do ba innocent boy hai do ne ko mara le hai do so adi adu na ka do har kan da bail grant to ga hai ta ra ga granting of bail je maral pi tri bawdi ko na ya di bawdi refuse to ya di pi ga da can be refused ko bail pi ba se pi ga da refuse to ga hai ta ga di nang evidence to ka da ne refuse adu na jaga di bail su show ga pi ga da ne adu dai da ngasi ki paw da ya da kaino bail pi ba ha da ma gi condition kra sai se da court ki description hai na condition kra le da na ko seriousness yam chawa ba offense gravity evidence number of offense da se da kaino da ya de da na sai gi hani ki previous crime ha di kaino sigi court na hai to kaino hana ma to crime tawre ha crime indecent hai ta ko crime to hana mamang to ru ba husi taw crime gi na te ko mamang ma suran ba oi ru na chaga mamang ma je pha re re episode bi ko adu gumba da mana pha ru ba mi oi ba do ma to gi condition to sida di yaw di ha ni not ko ma to hana crime criminal indecent is not included here so criminal in antecedent ha ko antecedent hadi ma to hana mamang da criminal or may have the criminal indecent is not included ko ma da yaw de sin ha criminal hana or may ha na ma to bail pi da ni ha do ya de ki de yaw de ko adu dana evidence or ya punte adu dana seriousness asan ya punte ko adu dana ma ha se ko da yam famous of court am khak dei ko ki justice amana pi ba justice kana na justice br krishna iyer ha ko justice br krishna iyer jina pi ba yam phasaba ka court ama le kai ha na kan ko ki bail ha se bail is the rule nang rule il law bail dum pi ga da bani ko bail is the rule and ko jail ha se di karam kan da pi ga do no jail ha se jail is an exception ha bi no kai gumba bail se pi do da bagi maram mam to thora adu ta ga adu gi matam da khang jail se pi ga da ne hekta mi da mara le ba ma ni hai hekta di why I did detention to ra thamba ko phajal la puchela thamba da ya di ko bail se su so da na rule mi to ina pi ga da bani I ko until I di ma se
bail period of the madam yama to target yarina. The next news the Jharkhand Minority Panel as well as to explain detention of non-civil Mamang and Nani who has a little bit before. Adugini, a total of there's some Makada under Pradesh Assembly passed Supreme Honor the Social Schedule Caste subclassification bill and Schedule Caste subclassification bill as a kind of years ago. Hanamanga Supreme Court na Quiggy Schedule Caste, Quiggy Gani, OBC da Karile, OBC da creamy layer, non creamy layer like OBC da. Haiba OBC da non creamy layer like Ado Adumina. Supreme Court na kari hagi ge mamang sa 2024 da schedule caste kisu adumaina hadi magi hadi subclassification thammo na hagi bam lay subclassification thammo yeng si ko da subclassification of schedule caste subclassification of schedule caste schedule caste ki subclassification tawro haina 2000 kya da 2024 da Supreme Court na judgment tawre judgment for subclassification si je kai man subclassification do je hadi schedule caste ki marakta so ko ina kara khunda ko adu gumba bot lepa adu gumba mayam yawi adu tuna madboy marakta hadi OBC da su creamy layer and creamy layer haise OBC da su creamy layer sina sa pai ba bot lepa ki macha de yani group A natraga group A B ani ma ba group A ani ma tawraba admaina hadi adugumba daina creamy layer and creamy layer khai dok tuni creamy layer duna sigi tolok sup chaba magi income do hadi per annum das 8 lakh 7 lakh sorry 7 lakh ma adu yawda ba ko ba hadi yawba admai tawraga creamy layer ka same given adu do admai tawdana sigi schedule caste ki su kadoba admaina subclass khai dok se sini mo khaise adu daida state khara dum ille Andhra Pradesh in the Horiko, Andhra Pradesh so same graces, Andhra Pradesh Kamana same Harakanda, Masagi, Schedule Caste, Mana Makal home to Nakaido crevices, Schedule Caste. Makal Hana Makal Zenaki, most backward in Nakadore, most backward Mana reservation Haitanico, reservation, most backward reservation Capi Harakanda, 6.5% bill. I schedule caste and reservation be the ready be but ngasagi creamy layer and creamy layer like na OBC same or creamy layer to na general way na creamy layer ko OBC kango general ni ka mana phangida sidadi schedule caste marak sida kai haini ko gi loina makti phangdoi ne ai magi kano se reservation loina makti phangdoi ne tawadabu most backward ko kango sin sidana ai kudamai na haise schedule caste ki se ko mi chama khanba menungda 15% ne bhai mi tranga ko thabak mi chama ki kawre khala se mi tranga di kadoma mi tranga di schedule caste ki ohendoi ne ba adu di government gi dul lai ko ai mi chama karbo matam da schedule caste ki mi tranga ohendoi ni schedule tribe ki mi taret makhai hai tare ko 7.5% adu ka OBC ki di ko gi mandal commission ki matung ina 27% na high grade my reservation system se ko adu mai tawdana schedule caste ki moi tranga khanda menu sida moi taruk makhai di hai tare moi taruk kum se sidi most backward ki khanda da most backward groups di khanda da on and kari backward oiba kangu jinsi kya khandeba 7.5% khanda da bani ko adu ga others habi ina kara kun do oya ni ko sina others schedule caste ina kara kun mi do adu dagi 1 ni ka khanda da sini ko mai under Pradesh khaidok rise hoi reservation di schedule caste ni ma chelo yawiba favor to se kanada ni na favor to mostly backward oiba mi jing da schedule caste sing da ina favor to adu ni ko reservation gi sa yan ta ni ko ado mamangda aina su ama haizagi bedo mamangda kedawe kogi schedule caste ki list kanana semi schedule caste list kanana semi president semi hagidra aduga parliament madu lokshin tawi hagidra article kedawa article kana 341 da adugi article 341 da sisiga haidi schedule caste ki kano sema kajiga haidi kanu subclassification siga debate sik tawnari bene ai bene mawani ki manata yana da ba khara lei bene ko ada president same deni parliament same deni hai sidana mu schedule caste Supreme Court subclassification tawn hai Supreme Court ki power 341 da kasu yaw di dana 341 yaw se kaino schedule caste ki president khanga da bani hai provision tune aduga parliament president khalak pa poching da lokthok pat natraga khara hena hapchan bi yai ha bani ko adumaina provision legi ne Supreme Court ki adubu kadawa adudo pura tok thoga schedule caste ki subclassification se puthoro pa wani Supreme Court na aduna Supreme Court na kuting jala pa man da magi jurisdiction ki outside ki aduna mo jurisdiction ki tang hadi chayan na kadi legi yeng se ko atopa paw makha da kari legi na next paw da koigi adu da lere editorial ani ko penalty in proportion editorial da criminal defamation is incompatible with democratic debates
ngarang pau da so haigre criminal defamation habse lokthokrasi haidana ngarang pau da masu yawgre ko ngarang gi pau da so sida su editorial haise criminal defamation se lokthoksin sise sigi pau se karam kan gi laki ga kan da ko gi Anil Ambani na mana lupa ma piraga lam ama santo e rent out to habigi government na lam achawa ma Anil Ambani da lupa ma piraga chahi ma da lupa ma khatang piraga lam achawa ma santo e na pau ma yaw bado do internet da Instagram da kai da loi thagalak bado Delhi gi court amana kakthak ki dana adu Instagram gi posting da loi logthan ki dana madu dai da maina Anil Ambani mai shok na ba criminal defamation taw e mai se na haizalaga hujiki pot to tawgi dana adu dagi lakpane ba sigi pot se edi criminal defamation haise edi aibu Anil Ambani haido aibu mai thina ba aibu mai job na ba wanga pa mi ni mase criminal defamation na palaga adu nganga ibu jing ba loina ma kakthak ka da ni Instagram da mogi kano posting do le kakthak ka da ni habi mo do ni ba adu do ma haise adu gi editorial na haise kanya kana criminal defamation se ko kogi civil defamation on pose civil defamation adi kino criminal case oina pala ko sin criminal case oina tawtar gadi fibam da yam luri ko adu na civil defamation adi civil law da pa na bagi da man talo pose sin ado higher report se UK da su tawe ko UK da su civil defamation oina tawi criminal defamation da lai gi ko criminal defamation tawtar gadi ko na tawni jang taw ya duini habadi hujika ha ani amani gi tawi da su criminal defamation oina mai ni ba civil defamation oitar gadi nakana ni maki side ani maki wa taram duini ko the criminal defamation obi gi ta da bani sini ko jike editorial na haise adu ka ni poten ka sho oite adu ka next power mo yin se next power da editorial da makha da jike editorial da jike ina pa jike makha da right to state ana ko right to state ai se no Palestine se mai masagi state ama ne na ka chida tok jabagi right dai se ha ni ko adu hasana sana tung na ni hai le gre United Nations General Assembly da kanana yamna haidi kan hani United Nations General Assembly hojik support tori se European countries like UK Britain France Canada Australia moi nam support tori ada France su yaura ni ko moi go state ni la ko recognize to da adu na adu gi wari dun ko right to state ai se next editorial so dong lasi editorial so the interpretation of the law in Trumland ko Trump na to ba yamna thiba polam puthori ba ma sigi ni pa se na ko edi Trumland si jam ngai bani ai habet masam dang explain tarang ni man ni ko explain masam dang Trump na kamai tawgi ai hajar ke ko Trump se si kai na exam gi important oi bani na te ko di mana kamai tawgi hai ga la mana tawi se kai na weaponization ne weaponization of legal system ko gi law court se mana kai ai ni khulai na seasonal ne Trump dai ko se Donald Trump na kai do ga kan da ko gi kano kran ni ke lawyer se mai mami se kai na mana ko ga kan revolving door lawyer na thole man lawyer hari revolving door lawyer se si revolving door lawyer hai se kai ngara kan da gi government gi lawyer oina toram ko adu duga hujikna private lawyer or ko adu bu ni hai government gi thabak thoram di oina ti khangba lawyer di oi doi ne government na kai bai khole ai do khangba lawyer di oi ne adu ga private lawyer ma rom dai private company gi thabak torok ne adu ka do ga har kan da government lawyer or ne mo yam singi ba ko sigi revolving door lawyer sing sa adu na ka do ga har kan da gi ekta case ngamna bana ta prolific oi ba hai ta ko yam na ai kan company le company sina nek to ni sigi revolving door lawyer man si company si mara le na mina harak to ne nang mara le nang je low indre harak to ne company sida adu da ma se revolving door lawyer man sina ma jing harak to ne revolving door lawyer na kai hai na kan da litigation ma thajan de ne ma wonda ai mara le te ai adu taw de litigation se like ko gi kai hai ni ko gi sida su pan ne 4000 litigation he na da thajan de ne company ma se ai adu duga kari nak te ba hai bedi ma se mara taseng na proof taw na ba gi kona ra pa ma tam na mina para mara le te na proof taw na kona ra pa tam da masa gi litigation me am do ai gi mara le te ai gi smai taw ai na litigation cham se ni mo thajala to ne ko ai mara le te ha ba gi proof taw na ba gi cham se ni thajala to ne adu dai gi cham se ni thajala ko adu proof taw na kona ri ngai da ke do re matam yam chang ani paisa yam chang ani company di paisa yam pai ba ai de group oi bani na ke do re di paisa yam pai sa bani na mo di paisa do le bani na sigumba government gi do na de revolving door lawyer man so ni pa ya do ne ba adu ga prolific litigation ya ma against the housing company da company du against the lai bani du thajan do ne thajal ma tung da di ke do re last di court manung da case song namroi khangami na out of the court settlement la ai di ke do re court da koi pudan absen ngai tre adu na koi gi kano tawrasi
खुद हाई सी से कनो हाई कनो प्ली बार्गेनिंग हाई बको हाबेदी मपान दोने तनो कोर्ट मनुंग दना कोर्ट मनुंग दना तब बार्गेनिंग से मपान दोने तनो नंग सु सुमाइ तौरो आई सु सुमाइ तौरो के आईगी ने सु सोक तनबा नंग से फनबा नंग पैसा पीरे खोलगे का हाई मपान दे यानरगा खोलगा out of the court ko yanaraga kholaga sagi case solution ne adu mai tawbudane adu dune karino har kana dona trame tawise kadorga kana lawyer me am se court se tasing sijin na kana mana phangi wa boto phangna ko na bisine donald trump adu law se mai mai ku tapai ba ke chamani kari mana use story se tasing na mana yam use story se kai kai har kana ko presumption of kari innocence habidi mi ama se ma se kadoya ma se mara lei haidi bo ma se innocent oyen haida adu sijin na bai wani mara lei na proof to handa bani mana kan ni ba mi proof to handa me mara lei na proof to handa me law se amana litigation amana haidi ahya ba lawyer me am sijin na lawyer cham jani ke mata sijin na ga haidi paisa me am thajal laga kadoya har kanda mi se adom innocent oyen adom he me mai mata sida charge am to handa handa ne ko adegi atopada kadoya har kanda daf adom le hen do thaba ma mapung phana haidi masi se ma yari haina rise ta ba ya adu mai to dana dum thaman chahi kya thaman duni ko dog le la dum thaman duni ha tasing admai na chahi kya thaba amina haidi mayam do mapa da yasuna ba pura na ba oina wana ra ani dana moi paisa le ba ni si dum to ngam duni ko adegi ka dog har kanda nang right to avoid kai haini nang haido yaru duni self incrimination haidi ai mai ta isana proof is ba yade hai ni se self incrimination hai ai isani sa se mara le hai sa ba yade ko ai isani sa ki proof to sa ba yade ba adu ki proof to ba yade ha ba to sijin na ka do mangon hang pa question ni mak se ai proof no da empirical no da empire ne bi mo da dum lai gi ni ba da ka do ha kan da out of the court settlement se USA da yam sa na ha kan da 90% of kai hani criminal case ki 90% se kari tawro lo chala kan da ko solved by plea bargaining ki da da di ai plea bargaining tawraga mapalom da court ki outside lom da moi masen ai tawi ba mi do ne offense sorry ba mi do ne offender do ne duka kano do ne adegi ai crime sathara me adi sathara me dune crime ke crime phangori ba mi dune ani mak to mapanda bargaining tawna ga lotion mina di bana ayam oi criminal case ko adu tara ga di pura law se pura makut sina ba kita ni adu dune ko mana se se ki kano sa hamis articles yam phajaman bi ai na sum explain tawro ba dune ko articles adu ki article yam ba yam ngai ko phajama sa ba yam yaw bani essay go ba tawna ba na ba tam ne essay go ba ko tam da adu ki ba article pa ko adi essay go ba ki wording kari kra se season na ba UPSC ko ne ko adagi atopa news ki article ki makha thabada laiba kanosina kogi getting GST 2.0 to run like a well organized GST 2.0 se si ki matang da si ki article se padra ba yare mamang dai na explain to GST 2.0 je ko adu ki GST 2.0 do hanjana jana so ini ko sa masam sa ka chali masam sa ID Confederation of Indian Industries na GST 2.0 se model to ko sem sarak bada mating pang ko ni ka ha ba yawi ko ba leave it as it is ID ai ki wakan da di mamang na cover da pa gi yawi bo ita ga di abe chora pa man se ke na man yeng na ta na mama na pa gi do hanjana ka hai ni ko na pa gram ni na to ko dum yari ko adu na cover pa gi speech to han thura ka ni ko lesson from Indian vaccination drive so this vaccination gi opinion di ga sa article yar ni page number 7 ko Indian vaccination gi see this means answer I think vaccination ni man means answer I think pull up chil the job law na do si article ma sa do I ba yari ko ai particle to dum break down to jara ke 5 subada Indian immunization ko kra thuna dum explain ko Indian immunization program Indian ki immunization program se kamai tawge chini ko Indian immunization program Indian ki immunization program da akoi gi maru oiba haidi immunize toriba haidi kano se program ki maming do kari ko ga ha di maming se kari no ha kanda universal immunization program hai ko UIPN ado masi se Indian immunization program hai se what largest ni mazi quite chawa ni kai no di largest hai be maram se kai na kanda sai ko ni 2.6 crore henba infants immunized to immunization aduga kari 2.9 henba crore pregnant women hai dai ko 2.9 crore henba adi pregnant women se mana kadau de ba immunize to the nemesis no ko aduga maze laina train thoi hai 12 vaccine ko
vaccine preventable disease vaccine preventable disease oibako haidi vaccine prevent over yaba disease train thoi si disease train thoi se haidi whole nation wide tawbadi suna gi mapan katani ko aduga haidi nation khara khata haidi state khara khata na tawbasina moi ahum ni ko ado haidi disease moi mapan moi train thoi pulapuna ana vaccine bi vaccination tawna bi ai hai sara ke ko mun dum tabiyo TB diphtheria pertussis tetanus polio measles rubella ko hepatitis B ko meningitis and pneumonia sisina moi mapan bu ne nation wide ta masigi vaccine da dum phangne ko aduga state khara da phang hai ta state khara da phang whole nation wide na tabida phangba vaccine dena karam karam ha Japanese encephalitis rotavirus diarrhea aduga pneumococcal pneumonia ko si hai disease ahum jina tongana mogi state khara kadang da phangne ko adumana vaccination tawbagi aduga achievement hai ta ko key achievement hai badi karam karam achievement phangre ge yam phangre ko key achievement je ayudi akoigi 45 by 100 akoigi kano se below 5 hai tare ko under 5 hai tare under 5 years mortality chahi mangagi mamanga mangagi mamanga siba ko adugi rate hana 45 out of 1000 live by or mani ko 2000 kya da 2014 da adu do 2014 da 45 siram mani milising amgi manungda haidi under 5 hai tare chahi mangagi mamanga laiba angang masa se moi 45 muk se chahi kana moi lising muk manungda lising muk na pokoi manungda 45 te dum chahi mangai mamanga sigal 2014 da hujikti kya ka sire 31 ka sire hundred adi 2000 si 2031 wari ni ko adumana adi under 5 mortality se 100 adu ta padi akoi immunization successful oya tai ni ko initiative hai tare ki initiative me amang ko thoi ki initiative hai badi government na paikata adi akoi immunization tong na bagi ana ba mission go mai tare ko mission indradhanus se akoi taraman ko mission indradhanus se akoi kano se vaccination ni ko mi ado hujikse mission indradhanus nataraga intensified mission indradhanus aina so mo thoi intensified ko mission indradhanus sisina IMI ko ko sumaina mission indradhanus nataraga intensified mission indradhanus sise sigi mission indradhanus se 2014 da link kibani aduga intensified mission indradhanus na 2017 da link kibani hujik moi target se kai legi ha kana 90% population hadi 90% immunize over yaba population se sise immunize to ba 90% target thamme sisina ko hujik thung dore ko hadi yam nasal abni sise mission indradhanus ko adagi kado ha kana tu ani su bada ko technology hapsan ba se kaino technology import technology integration adi vaccination tawna ta technology adi efficient na vaccination tawna bagi tamata technology me ama hapsan le efficiency and outreach side yauna bagi tamata vaccination sama ko tamata yauna bagi tamata technology khur me na kha ba da uwin hai se pa kadam hangani ko uwin adak cds so hangani uwin platform ko uwin platform se kaino ha ga f ni ko f ni bagi tracking tawna adi tracking bagi vaccination sing tracking tawna ko sahi tra to ko dimana tracking up to kari 16 years to demand tracking to bot nu pa kan anga ma sa so de human sing ko vaccination to ra se sigi uwin platform sin to ko sisi asim bagi track to de kaino na sai beneficiaries kan ko ni ko adi vaccine to ko ni sing adi e bin haina ka sule e bin sisina sigi mai full form se electronic vaccine intelligence network hai ni ko electronic vaccine intelligence network na kai gina four stock hai kaino lai ri ko adi stocking tawna ba adi vaccine je mafam ko mata phajana thamna bagi mata or stock tawra thamna bagi mata ko adi vaccine darkar le vaccine to phangna bagi mata ni ko adi NCCMIS aina ka sulai ko sisina kaino national cold chain management information system cold chain ai kaino cold chain ai kaino kan vaccine je thamma mata bagi ai mafam da thamnai da adudu aying mafam da thamra thamdabra ha bagi information khangna na bagi mata semba adi information system of ne ko sisi cold chain ha bagi ai sa do sai gi vaccine je aying mafam da thamdani da adudu ni ko adudu system da ne safe back kind ama lai safe back ai san kaino vaccination taw matam da koi vaccination no karai phaw taw gra se ki koi transparent oi ba ta transparent reporting adi mana tawi taw de ha se itang to so ama do khang ne adi report se pasa na pikhala kan transparent oi na ko losal loi vaccine kap le ai si si safe back ai se matungina adi vaccine je kap te ai se pasa seng na tak ba hai ta ko adagi covid 19 da ini se taw gi ba koi vaccine 93 hai na
vaccine Maitri initiative hai sigi vaccine Maitri initiative sidi akhoi kaidau hara kanda akhoi supply ni ko adi atopa country da supply vaccine to bai dai ko vaccine supplying vaccine kadau ba atopa country da supplying vaccine ko to numerous low and middle class country ko middle class country man the supply to ba vaccine supply to ba adagi covid-19 da sumai yam successful ogi ko covid-19 da successful kya moya ka 90% of the population se sigi the vaccination tawgi all population vaccination ko initiative se population habidi sina mana vaccine Maitri initiative sina mana bola kanda covid-19 jada so ko India ki whole population se sigi 90% vaccination tawge ko vaccine ka no ko tawgi ba man dadi ko aduga major achievement buju si ko gi oina vaccination da tawbadagi ko ida sigi poaching se karam achievement achaw chaw phangre ngasai achievement ama da su kadawe ko gi 5 years mortality do 45 tagi 31 da handagre dana ko adu na taba to ka major achievement to ka kari lady ko gi disease eradication hai disease mayam ama muthat kreba vaccination tawra ko laitre na law program ni ko eradication elimination ko huju sikti si se laitre su laitre hai na ko law program ai polio se laitre na law program polio free since karam kan ki 2010 dagi ko polio free oi na law program tetanus se ko gi polak pa ngang tetanus na bang chang se handa na ko maternal and neonatal ahal man na tara di ahal khara da dum na ba thingari ko si ko ai ahal tetanus ka ka pakta ba mi da na ba thingari bataba bu hujikti pura angang da na ba chiting thingari tetanus dose ka sana ka kramni 2015 dagi horona chiting thingari maternal neonatal tetanus elimination ko adu duga adagi yaas na ko yaas free 2016 dagi ko yaas ala lina se this is chronic ko angang sa yam na ba skin gum da yam na lina ni ko adi bacteria na sanopa adu ki lina ju ko kre na law ko kre ne ko atopa global achievement kra lady global achievement na adi global achievement da ko measles ki matang da ko country se yam famous oi ko measles dagi rubella sigi matang da ko se award phangi ko rubella ki champion ni abadi sala han ben sigi laina ani se adi vaccine da ko award in March 2024 da sigi award na phangi ko global gi oina adagi world gi oina kwai chawa vaccine sabam je ko Indian oil largest vaccine manufacturing hub ko and also atopa challenge hujik si vaccine ki kana ba mayam ure ko ado hujik challenge kari lai challenge yam lai challenge ai di keno ko ni problem hai tare ko vaccination problem de hujik thing ko problem hai tare ko challenge ki marakta ko ni hujik se population se singna thumna I by the last mile ai di ching man da ko ki vaccination to se ka de wa last mile delivery hai se adu duga kado ka har kanda pandemic matam da so ko ki se na vaccination to se problem ore ko setbacks na on lady yan dai ko aduka kado ka kana atopa setback misinformation ko ki corona ki vaccine se ka pa madam da sit kano hat lai na hin kali hai ko ba du ma ai misinformation kha so dom dai na adu ji to ba adu problem just solve to ga ta ga way forward kai no ha ga da adu ko problem challenge ko la ko ko ta ga kram no na surveillance yam kan ba ta surveillance yam kan ai thawak si tawi ba taw ba poti thawak taw na ba gi poti loi lai re ba ko da wa season na ba gi infrastructure de kari de loi lai re ba taw da phasa implementation taw ba ha ba do adu do surveillance ba phasa changi ba adu one health approach sai ta lai na ko di ma se pula my facility se phangi ba pot se loi na sin thung na phangan bai ta one health approach ko si se da mai ha kan da lai na ko di ma pha ba ya ba pot se PAC ma da phangan bai ta one health approach sai ta kuda mana pulap edit pulap phagada pot kuda mak se pulap or di akoina kuda mana hujik kawi se koi policy program am se min kala laina kuda mak yoi se mai laina macang sang song song se mana laina kuda mak phaga ya ba policy program se ma adumaina adu do ni ko se sidai da yam pasara dum pa ba ya re hujik kano gi sal da ko sigi Indian immunization gi di si da pa na dum ya ko pai ka gi exam do ni atopa khara important ba khara lady like 6 subada
6 सुबदा कोई स्लाइड cover दा page page number kano ding ko page number 8 the mapping of the India China border sida Simla convention yawani ko adagi eastward westward ki magma line kari kragi machuru kana su yawani historical ni ko adu yam asul bai kana this is yam important ka su oiroi ko you oiroi ni ko India ka China ka se territory da khana ba bi lai patta ba bu hala de no China ja ko da claim se hejana tawri nya ja khangi na adu gi maram da ni ko India ki claim jam chun nya du proof tawna ba gi da mak sisi irakone Jawahar Nehru ga moigi Jawahar Nehru na kana China da tala ga wari sano bai ko ba history gi maram da adum yawani pa ba yam kana ba ni pa hai pa ba important kana ba ni do pasalo ko history gi maram da asana even ba ta ba exam gi na de khang ka ni tha di ko China ga India border gi maram da historical book fekti kana de hoju se kari dawi ge ha ba ni ko kana se current affairs ko ni do akoi China gi maram da gi India gi maram da Tibet gi maram da history do koina adu gi maram da ni na ro de na ko hoi adu ate pa gi em bi kano pani ga so how is the jewelry sector coping with US tariff ko US tariff se thama pa gi jewelry ni poaching ji kamai taw ge se kari dawi ge ha ba ni ko adu US tariff thama pa gi ko de yam so ise sana lupa gi diamond gi pot se Gujarat Rajasthan Madhya Pradesh da leram poaching se asi sin se maman se tang ka khre ba du gi yon bon se lai trip tariff yam chaw tham jan gi yon US da yon ru yon bi atre almost 70-80% mukti US da yon lam adu yon bi atre adu na moi de effect yam toy ko jewelry sector se ko India ge adu ni important ka su oi di ko ai kano la ko de US tariff la ko de shon ma marak ta example ama oina sum jewelry industry da so ya ha du khang na de ka ni ibe yan ko adu amanu hana pasil ba kan kan de text and context in next page number 9 da H1B visa gi manam da hai ko si mamang H1B visa gi manam da ai koina aina mai gi mayam da para ga di si se pa su ya ko si da lo nya ni da han pa se dum yaw re ko next don't let boundary defy styles news to ko 10 da China na hai se trade tong na si ni ko da China gi India gi trade tong na gi matang da hengkala gi matang da ma hai ni ko hai di 10% muk se kana US na tarif thamak da gi ko koi India ga China ga gi handak chahi 2025 ki tha taro muk chakre dana si tha taro muk chapja trade tong na se hana chahi mama toram trade to gi handak ki chahi tong na trade se 10% muk hele ko adu ni ko ma hai se ai di se yamna phaba paw ni trading da hengkala pa ga so 10% hena trading na hengkala pa ga se adi India na su kai hai ni koi gi moi da chatla kan da koi gi moi China na su koi Indian macha 2.65 lakhs pi ko visa pi 2.65 lakhs visa koi kano da adi kano da na over the major hai di si je hana piram da bani ko visa kai ka se sana ado 2.65 lakhs hena pirak pa adagi koi India rom gi side gi su Kailas Mansarovar chatna da adagi pilgrimage ki to chatna ba na matam so koi ni myam du thare da na ko admaina thana ba ko na ba admaina tong na ni na China ga pa ma di thamai ni trading gi line da kai no gi line da kari border gi line da phatra su ko aduni pa ba dum yai ba to ba du just chora pa ma phalau pa thoga ai hai gi data 10% hengkali ko li ka ha ba hoi adu ko mo kra phada la dum yani adi program ko mo ho do ki boy tara ga pha ba ba next makha da India to hold mega drone drill coal start ai hai do coal start ai do adi CDS ko ma tha ma mi gi yam important oi din ba ne NDA ko ma CDS ko ma tha mi gi coal start ai se phasan ba dum yani ko drone di manam da tam na ba gi da ma ko gi India gi coal start ai se ko coal start ai se kai no ra kan da drone gumba manam da tam na ga da joint exercise ma tawduri ko joint exercise ko of Indian army ko Indian army ne navy ne kari and air force ne hujik se China da su de gi kan ni drone se hai di warfare da drone warfare da em taw na hujik ngasi ngarang gi paw da su ngasi gi paw da su yaw de ni yong ko kai no na Russia na mi airport kuding gi drone da tha de ni Russia da tai ni ko European countries sing na claim to se Russia na kai hai ni moi gi airport sing se like Finland gi airport da de Estonia gi airport da moi gi airport sing se da drone la ga na drone attack yam taw na taw paw yaw ba adu gi drone attack map cha thak pa adu map do hai jan long na ba exercise na ko drones and the counter drones ke exercise hai jan long na ba moi exercise ama taw du ni ba ko Indian army navy ni air force na kul la ko adu du ko na kai ko cold start ko ko drone system ko to pa cha long ma mi cha ko saben su ba da ko gi paw to pa ma kha da pra na yaw ri se in Supreme Court direct single disaster management stagnation Supreme Court important around 11 page number 11 da Kolkata ki flood ki matang di yaw re Modi ki GST ki matang
adagi kanogi job for Bihar ki matang Bihar election tawdore dana adagi moi kankhal ko adaga news page number 12 tong lasi ko president na magi film award ki bagi matang se film award ki se ai dada sai phal ke award to kana mohalla na phangre mamang da hai ko dada sai phal ke award ki adu da hapen yeng bino ai ki yeng ko tar ga dum ai ki do yeng ko tar ga dum chi ko se skip to ya de ni ko India to submit update or carbon reduction target by the beginning of COP13 ko November 10 si chintanga iramge haidi COP13 ki matang ko COP13 se kogi COP13 ki yamna ko yeng ba ya mai kai COP13 ai se kai no Conference of Parties hamni ko si 30 suba mi phangni hai ni ko Brazil da pangthok turi November sai do ko adu ki pangthok pasina country ko dima ki kari letter ma puthok turi letter se kaino NDC hai NDC de kaino National Distribution ko determine contribution hai ko aina contribute tawri se kya no habdi kaino da wagera pollution da wagera ma da wagera contribute tawri se kya no ko aina carbon emit taw se kya ma kam emit tawi ko li habdi adu ki matang ki target ni ko se si NDC hai ko pot se puthok turi mujhe puthok turi se kaino habdi NDC kya so no habdi 3.0 ni ko to set kari target se na kari target year se na kaino to set targets ko up to kari target up to 2035 2035 da 35 awni manung da koi target khara thamna raje national determined contribution aina che ma ina tuine ko 30 da kan mai country ko dimaki che ma mam la ina tuine sigi che de ngamni 2035 awni manung da sigi che de ngamni si de ai carbon reduction do igera adegi kano do igera emission do igera adegi natra har kana carbon sink creation do igera any ko target amam thamna 2035 ki manung da ai ngamni ana adugi NDC ki potse sigi 2035 awni manung da ngamni hana thami target thingse ko 30 da loin thokna duine do India gi di asise puthokna ready da lai gre sini ko hai se sigi pause ado NDC 2.0 jodi kamai to gi India's NDC 2.0 jodi kamai to gi adu da pan bani ko NDC 2.0 jodi kamai to gi kan sigi NDC 2.0 jodi 2030 ki target ode 2030 ki target ta point nyam lai ma gi da reduce emission sa handan ko emission intensity kari emission intensity ko gi of GDP puthokna hona bada ko gi GDP se ka kana hona bada ko gi kai hai ni growth laina hona bada industry myam tawi industry myam se tawram ni na carbon dioxide myam na emission tawi ko adu carbon dioxide myam emission tawdo koina kai hai ni GDP growth sidi lai lai hanba tawdo GDP growth lai hanba matam da carbon emission 100% tawi khalase madu 45% han hal hai ko hai 45% han da meaning 55% han 100% han emit tawdo GDP di ai growth sidi GDP growth 6% hojing lai dana 6 to 6.5% lai dana sigi 6 to 6.5% se tawam hona ko gi factor ina o sal ma ko da tawi myam se carbon dioxide myam emit tawdo ni da hai emission se 45% han han disini GDP growth dum lai hanji adubu ai seasonary ba energy kari ka seasonary ba carbon dioxide thalo ko coaching di han han se sini ko kya by 45% ko 45% ta han han disini adegi ka do ha kan da 50% ka do 50% of cumulative sorry, power production power ko 50% of the cumulative power ko install to say comes from sorry non-fossil energy kaino koi gi energy zik sungi dana koi gi energy sung se koi gi 2030 ki target so koi dum lai dana solar energy sina 50% sin baina or non renewable energy like wind dagi tholapa dagi solar dagi tholapa dagi tide dagi tholapa sina mo chin duni lai dana ko adu duni ko si 50% of the cumulative power installed come from non-fossil fuel akoi da husik lai sin dam dagi khara lai windmill dagi khara lai kano dagi solar dagi khara lai tawadu aya mana ka dawe mai se sungada koi coal da tawra sungma sina aya ma oi husik se adu 50% han han 50% amadi coal na sunjara su 50% amadi solar dagi kari dagi la han se sin mai solar dagi kan non renewable non fossil fuel dagi la han se sin adu kan 3 su da ka da har kan da India gi koi kai hai ni carbon sink se creation to hai da creation of carbon sink ai kai no carbon dioxide se atop carbonate na traga koi limestone gum na traga carbon dioxide se is another material ama do thok pasi ko na carbon sink tau ba hai na khang nei ko adu gi carbon dioxide se ama kano da atmosphere da le carbon dioxide se atop form to kita ga di ma se global warming ko la na adu mai na carbon sink se create tau se sin ne karam ba kyam yam na create tau ba carbon sink of kari ya 2.5 tagi na 3 billion ton gi
carbon sing same sini sai carbon dioxide to 2.5 ton natraga 3.5 billion ton atopa form da on thok sini ko asigi target sing se ko India da thungraba ha di sai sigi 45% se hujik se 33% di phangre 33% di koi emission se reduce tawgre 33% aduga sigi 50% di already achieve tawgre already koi kano se koi power puthok na ko na ba matam da fossil fuel na tabada 50% hena adum koi supply tawba hogre already achieve ko yan tare ko aduga ka tawga har kanda NDC 2.0 से कोई ngam mani 2030 yau dengan कोई target से सुन यौ ngam mani कोई उसे कुछ होते हुए NDC 3.0 से 2035 से चीज़ मु हर ले रहा सी नवंबर था तो फोंडोरा नहीं बस से फोंडोरा का नवी यंग से करम करी target लगी है तो को अदु तुम ले रहे अदुगा sports की news खरा अचोपा sports की news ता important होगा अमन यावे मखादी यंग से sport news कनो international news खरा याव बनी साइन हर बरस आगे वार मता अदगी India da kai gumba H1B visa de thingi no tamda koi USA da sola kani habidi mata ko adu gumba gi paw khaya yawbani adu ga sport news sai la gi ko yam sang doi videos seven H1 da sports news sama lebani sports news da di koi Osmane Dembele na Ballon d'Or phangba gi ko adu dum leire adu ga khai hang pa yari se kai no Aijani Bon Mati na ko Aijani Bon Mati nupi gi Ballon d'Or phangba nupi Spain da gi do adu Ballon d'Or se chahi om thana na phangba nupi oi duni ba adu ko ko adu dum ka khangsa lo ko Osmane Dembele ko Paris Saint-Germain ko Germany Paris Saint-Germain aduga sanapti haibani ko Osmane Dembele na Ballon d'Or ko aduga si phangre ko adega nupi dana kanano Aijana Bon Mati ko sigi nupi sa phangye sisi ma third consecutive oina phangani ko third consecutive oina phangani consecutive years ahom lak phangba hai tai ko mamang chai ahom dasu mamang chai ani dasu phangre dasu phangni ko adu do sisi phangba je mi ahom khakane ba kana atopa phangba di nupa da Messi phangre ko Messi ahom lak phang phangi adegi kano su Platini haina ko nupa am su phangre ani ko adu hai game sport ki jike da maruine SSC da ko hangpe kita lo lagi sigi newspaper analysis session noi te kami na biro mo and kano sing su sai thalor pada ko sigi thalor ai tha di ma ki pulapun bagi amu combine tor ga revision ma sa mo tor ki ko adu da su mo yeng si thank you so much for tabi bagi have a great day